Zdravo svima, dobrodošli u treći video kursa za WordPress. Danas ćemo malo pričati generalno o WordPressu, dashboardu i pozabavit ćemo se temama i pluginovima. Pa da počnemo. Znači, ako ste već odradili deo sa hostingom, primetili se nisam pravio video o tome, zato što svaki hosting provider ima drugačiju instalaciju WordPressa, pa da ne bi bilo zbunjivanja, preskočio sam taj video. Generalno nije teško. Uglavnom svi oni imaju uputstvo kako da se instalira WordPress. Tako, ako ste taj deo završili, ukucate vaš domain name, kao što vidite ovdje whatisbeautytoyou.com, dodate kosu crtu, wp, crtica login, lupite enter i doći ćete na ovaj prozor ovdje. Ukucate username ili email, zavisno od toga šta ste ukucali kod hosting providera. Idete remember me da ne bi stalno morali da se ulogujete. Login. I dovešće vas na ovaj početni ekran ili dashboard od WordPressa ili admin panel, kako god možete ga zovete. Kao što vidite, tu imate na tom početnom ekranu imate neke brze opcije, WordPress news, activity, komentare i tako to. S leve strane su vam opcije. Kao što vidite, imate neke od tih opcija su pluginovi, a neke su post, pages, plugins, appearance, users, tool, settings i tako dalje. U gornjem uglu, kao što vidite, imate opcije koje će vam značiti ako ste direktno na sajtu. Kao što vidite odavde možete da se vratite na dashboard, teme, neke brze opcije, možete direktno uđeti u customize i vidite da li ima update ili nekih poruka i posete sajtu i tako to. Možete da se izlogujete, također da proverite profil i imate i pretragu također ovde. Tako da za početak poći ćemo sa appearance opcijom. Kao što vidite, ima nekih 8 opcija pod opcija u appearance opciji. Prva su teme i to nam je trenutno najvažnija opcija. Zavisno od toga kakvu vrstu sajta ćete praviti, tako ćete i temu tražiti po tome. Idete na add new, kao što ste vidjeli gore. Izaberete, najbolje izabrati latest ili popular. I tu možete sada listati da tražite veliki broj tema, sve one mogu da se pogledaju pre nego što ih instalirate. Uglavnom nećete nešto moći da vidite na taj preview zato što nema slika, nema teksta, nema ničega, pa to ne izgleda tako dobro kako bi trebalo da izgleda. Ako znate kako se tema zove ili treba vam određena neka tema, lupa magazin, ukucate u pretrazi i sačekate da vam nađe i kao što vidite sve teme su napravljene za tu vrstu sajta, za magazine. Verovatno sad možete ukucati i drugu vrstu, lupam diet, ali teško da ćete naći baš kao što vidite. Za takve teme najbolje koristiti Google. Lupam ukucate Themes for WordPress Themes for Diet i naći ćete razne teme koje su namenjene baš tome. ThemeForest je samo jedan od tih sajtova, imate template, imate razne druge sajtove koji se bave time i koje je dobro pogledati. Ako hoćete besplatnu temu, najbolje dodati free ili tako nešto uz taj dodatak, uz tekst koji ukucate. Što se tiče skidanja teme van WordPressa, kad je skinete, idete na ovu ovde opciju Upload Theme, choose file, nađete file koji ste skinuli i uploadite ga, instalirate i to je ceo proces. Posle toga samo treba da aktivirate temu. Ovdje imate opciju Activate. Ako ste skinuli na WordPressu temu, imate direktno kad instalirate da aktivirate opciju. Najbolje je skinuti nekih 5, 6, 7 tema, čisto radi probe da vidite koja vam se sviđa, jer što se tiče toga veoma je lako, lupom, evo vidite koja je sad tema ovde, Supermag trenutno, možete da prebacite jednostavno temu Activate, sačekate da završi ceo proces, refreshujete vašu stranicu
i kao što vidite on je promenio temu. Prilično je lako i lak proces, tako da možete skinete 5, 6, 10 tema, zavisi, i da ih isprobate sve dok ne nađete temu koja vam odgovara. Naravno, verovatno ćete vi kasnije ponovo menjati teme, tako da sve je stvar ukusa. Sljedeća opcija je Customize. Kao što vidite, Customize generalno zavisi od teme do teme. Svaka tema ima malo drugačije opcije, pošto su to opcije direktno koje se nalaze u temi. Uglavnom su ove ovde opcije sve iste. I ovo ovde je uglavnom isto, ali ove 4 su uglavnom iste. Imate Site Identity, tu ćete da stavite titul i tagline, to su vam ove dve ovde, i stavit ćete ikonu. Ako imate logo možete staviti logo, naravno, ali ikonu bi bilo preporučljivo da stavite. To vam je ovo ovde. Danas stoji belo jer je malo ružno, generalno osim toga nema nikakav drugi značaj. Menije ćemo proći malo kasnije. Featured isto, generalno to su vam, tu birate opcije šta će da bude glavno, šta će prvo da vam izlazi od kategorija. I widgeti su vam uglavnom sve ovo ovde što vidite, to je stavljeno pomoću widgeta. Osim toga imaju razne druge opcije, neke opcije dobijete kad instalirate plugin, kao što vidite ovaj image, i to ima zagradi Jetpack, znači da je widget od plugina. Meta opcije, to već svaka tema ima i svaki WordPress sajt bi trebao da ima. I tekst opcija, tu ćete uglavnom da stavljate ove, kako se zovu, adove. Kao što vidite, ovo je ad i ovako će da vam se pojavi sa strane ili ovde gore, zavisno teme, nemaju sve teme ovakvu vrstu adova, neke moraju budu s leve, neke s desne, neke samo dole, tako da to ćete videti u temi da li može ili ne može. Ove ovde background opcije, nju ne preporučujem nikom da stavlja, uglavnom su ružne te slike, osim ako imate neku baš dobru sliku koja bi dobro išla u sajt, onda naravno treba da stavite, ali generalno ja ne koristim nigde background, to su vam slike iza ovog glavnog sajta. I CSS i to vas baš i ne, ako se ne bavite kodiranjem, ovo vam neće trebati. To bi vam bilo to za appearance. Malo pogledajte, pokušajte, nađete temu, nije ništa teško kao što vidite. Sljedeća opcija su pluginovi. Generalno isti je princip, samo što su vam pluginovi programčići ovi ovde koje ćete koristiti za sajt. Isti je princip, idete add new. Kao što vidite, isto se pojavljaju ovde sa strane, uglavnom piše opis za svakog koji je za svaki plugin imate opis. Šta bi vam sad preporučio, imate također možete isto popular, ali ne bi preporučio da dosta ovih stvari vam ne treba i ne treba da ih puno instalirate, zato što može da vam usporava sam rad WordPressa. Prva stvar koju treba da instalirate je ovaj Jetpack i da ga spojite sa WordPress.com. To je veoma važno. Ne mora, ali je dobro i imati instalirano. Također ovaj Super Cache isto treba da se instalira. Samo vidim da li sam ja taj ili... Možete taj Super Cache ili ima V3 Cache, tako nešto se zove. Drugu stvar koju treba instalirati je Shareaholic, kao što vidite ovde. Ukucate jednostavno ovde kako se zove i vidite, dobit ćete ovako bi trebalo da izgleda. Treća stvar je Yoast SEO. To vam je za SEO optimizaciju i to bi vam bio ovaj prvi ovde sa ovim semaforom. Isto je veoma važno. Možete u all-in-one SEO, ali ga ja neću prolaziti u ovom kursu, zato što mi se generalno ne sviđa i mnogo je lakši Yoast SEO za korišćenje i mnogo je bolji po meni bar. Naravno, svako može, ako neko hoće da instalira all-in-one SEO, može da instalira, da nađe na YouTube-u neki kurs o njemu. Znači Jetpack, Shareaholic
V3 cache ili VP cache, sve jedno je. To bi vam bilo otprilike to za početak što se tiče pluginova. Naravno, zavisno od toga za šta vam treba, naći ćete nove pluginove. Trebalo bi skinuti takođe neki plugin, mislim da se zove VP Smash. VP Smush. Takođe ovaj bi vam preporučio da skinete, on će da vam smanjuje direktno, smanjivat će vam veličinu slike direktno, tako da mnogo brže će da vam se učitava sajt i bit će mnogo manji page size. Isto je veoma važna stvar da vam slike ne budu previše velike, zato što to sve to usporava brzinu čitavanja sajta. Naravno, vama to možda ne smeta, ali većini ljudi bi to smetalo, tako da gubite potencijalne posete sajta zbog neke gluposti. Jednostavno glupo je, može 5 minuta vam treba da instalirate to sve i da stavite da se smanjuju slike. On će automatski, prvi put ćete morati sami da smanjujete slike koje ste već stavili, a posle toga će on svaki put sam sliku da smanji. Sad vidim, evo kao što vidite ovde VP Smash, on sam kaže koliko je smanjio sliku. Naravno, neće da smanjuje on sad sliku toliko, to bi bilo najbolje sami da uradite u Photoshopu ili negde, ali smanjit će vam sliku dovoljno da na 1000 slika to sve dosta znači. Od neke od drugih opcija koje ćemo proći u sledećem videu su posts i pages i kategorije. Meni nije prošao ovde u appearance-u. Ovo će biti glavna opcija koju ćemo proći danas. Kao što vidite, ovde ćete stavljati, ova ovde traka. Naravno, zavisno od teme, neke teme imaju i gore i sa strane i na kraju te trake, ali uglavnom se ovde nalazi. Proći će i kao što vidite ovde imate da birate vrstu. Imate pages, posts, custom links i categories. Sve to može da se stavlja ovde. Kao što vidite, da biste dobili ovo, to takođe isto zavisi od teme. Neke teme nemaju tu opciju. Jednostavno, kao što vidite, možete da je prevlačite kako god hoćete. Ako hoćete da samo da bude na vrhu, da bude glavna, onda treba da stoji ovako, skroz. Ako hoćete da bude pod određenom, kao što vidite ovde dijete, stavite ga ovako, sačuvate meni i lupite refresh stranice i kao što vidite dobijete ovu opciju fit. Takođe isto to važi ako hoćete da ta opcija ide pod neku od ovih opcija. Isti je princip, uglavnom vidi se koja ide prva, ona je kao što vidite ovako kad stavite, to je znači da je ispod liquid, a kad je vratite ovako znači da su u istoj kategoriji, to jest u istom nivou, a ovako je fit prvi. Kao što vidite, sad će da se vrati ovde, da morao bi prvo da naprimjer da sačuvam. Kao što vidite, sad ovde već vratio se fit na mesto. Uglavnom, predložio bih vam da kada stavljate u meni ove, kako da ih nazovem sad, ovde su kategorije, znači kad stavljate ove opcije za meni, najbolje bi bilo da stavljate kategorije. Kao što vidite, ovde piše svade šta je post category ili pages. Pages ne preporučujem da se stavlja ovde, zato što kada korisnik klikne na feed sad i ako je to stranica, dobit će isto ovakvu opciju. Ovde sad nema ništa zato što nije ništa stavljeno pod feed kategoriju, ali vidite kad kliknemo pod diets, on će da izbaci sve dijete koje su pod tom kategorijom. A kad bi se stavili stranicu, nebitno da li ima nešto pod kategorijom ili ne, ovde bi bilo opcija nothing found. Morali biste da pišete o nečemu na toj stranici da bi
da bi se nešto pojavilo tu, neki tekst. Tako da što se tiče stranica koje ćete stavljati u meniju, najbolje stavljati samo privacy policy, stavljati about me stranice i kontakt stranice. Sve ostalo što su neke vrste kategorija, kao što je to dijete, fit, zdravlje, recepti, sve to treba stavljati kao kategorije. I naravno što se tiče pod njima šta sve ide, idu postovi. To je isto veoma važno stavljati, a ne stranice, zato što ako stavite kao stranicu neće vam se pojaviti na homepage-u kao postovi će uvek da se pojavljaju na homepage-u, dok stranice uglavnom neće. Ako napravite stranicu o meni, ona će da stoji gore u meniju, ali nikad neće stajati nigde nigde na homepage-u ili tako nešto. Tako da to je veoma bitna razlika između stranice i posta i o tome ćemo se baviti u sledećem videu. A za ovaj video to bi bilo to i vidimo se sledeći put. Hvala.